ebusia for musonfo muniaba ekwesikapa ena motimini na akwaba sonko enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwate ensema yedi ebesomo ewo too much GHS so gana wahala dwumedie ena wani egusu a wohwe na ebusia se ye akwada ope ye adekokwa hu ayese yededam na haban ena den ekire eno na ebusia for ene dayi ye nua ba chesem ye beka ne say odo say wo ye public figure nkrofo dodo na nhye de nim no bai wo nim no de wo mo enim no ye nua ba Salma Mumun ene dayi chese ene na no akwa yi ni ka ama chese ye ensama ye de abrena na letter ya solve ya send e de amano no wo hwa na wamba ama mekasa ewo ye ehu a wan hwe de ya na chese bebe ebekwa pie no enu nti wo de ye chopa twitwidie abeto ye embonten eso na ebusuafo say ensem no etem mo be ka ye nche ye bia na ye nua ba no edikoto ye ni social media page ni IG page so to be precise echire mu a chese MTN for afrodo no akrofo rafo abura ni business account mu ama chese ni sika 10,000 Ghana cedis there say wo hunu e na account nu emu na no e no de ekokoto ni page so na wo cho say MTN keep saying nobody can withdraw your momo without your consent, but I just find out that over 10,000 cedis from my business momo account has been taken. MTN is not free, it's not safe anymore. The post wey ene nsema wodi etu edwa na chese wo chire mu a MTN de say enya safe anymore chese enya de say okay eni kwase nipa edi ni sika ye den ekokoto no na post no ankwa MTN for de ankwa ye wo mo ahoguno sokra because okwa ye wo mo ahoguno sokra mpa chese wo mo suso ebu ayeden efu ani ebusua for de wo mo de abre abaye na ebusua Salma edin nsemu ebebetu dwan ene gospel musician bi pranko edin na no ebebetu mu a wono susu echire mu a wono mpo de ne phone ye wia ne nipa ni nya akwan etimi kokoyi ni sika ewo ni momo account eso na wono do hu ne se ne nkwala ne ma wo ye so wode ne phone number ena ne password and say ni pin code eno ne ma wo mo etimi ehunu ya wo mo eyusu na ebusuan ene de MTN for asserve ye nua bayi a long letter wo mo echo mo say won retract the West now apologize within 24 hours na say ena ensem no ebebeto abontin. We wish to state categorically and for the records that the claim made in the post are false and misleading to the public and the poster Instagram followers. As Salma Mumun is very much aware, the said amount was not in her Momo merchant wallet and no money has been taken from her Momo merchant wallet as claimed. We any MTN for statement a woman ede by no moto asu ebiem and a woman ede to eja SM. By this rejoinder, we demand that Salma Mumun immediately apologize to MTN Ghana within 24 hours of this publication. The apology must state categorically that MTN has not taken money from her wallet and is false and giving same promises as hers and giving same prominence as that of hers initial post, failing which the business will be comply to take legal action against her. We any MTN for one more ede ema Salma Mumun na ebusia for abaya ne enya this letter pe ene no anu wo dimrika ene mrika tente pa de chese wotimu se woni bi ekoyie papa a ene de nua ba Salma aba bonten abe admit say ampa de wo kan ye no entro na wopa Ghana for nyina acho na say eno no so di ni post na etu edwa was saying as a result of misapprehension I mistakenly and unfortunately made a post to the effect that MTN keeps saying nobody can withdraw your Momo account without your consent, but I just find out that my over 10,000 cedis for my business Momo account has been taken. MTN is not safe anymore. I was clearly mistaken. I hereby retract the said post and apologize
unseveredly to MTN Ghana for any inconvenience caused by it by my earlier post. I also express my sincere gratitude to MTN Ghana for its effective and prompt support in resolving the difficulties I was facing in my transaction. Na ebusia for say sama ababonten ababe pacho. Na the first post I was to on one wo claim me sem MTN for area ni sika dey say wo ko ni IG page so am we delete e dey den every one. Na ahun Debi o denti na ye beye bibi e de egu obi adwuma ho fim na wo po obi egu ni ho fim wo po obi ase na adwuma MTN for na person so ye nim say e ba no say wo to credit egu phone so wo bando wo mo wiawia ne kakra de ye normal obi ate ase obi ajatum by say wo sika na yen send wo message wo phone so ma wo confirm ye entro okay bia na chese usika betimi afiri wo phone so e de eno de obi anka bi da da wo mo complaints aya ye tate ASM obi afre no o se an misika ba be go phone so enti send ma de ma me wo na message aba na wo kon ba fe wo be confirm okay no na fe wa wo do open aye den asend by say o phone da ne ba biem message bia me da so one confirmation na usika betime free account mu die we need the first time ebi den e koso enti Ghana for say ye no die wo mu den e twabo MTN for ankasa e ma MTN for na chese dodo na like wo mu average mo mu wo ede mo mo e free mu na enti wonim say ntro e na wo twa e na denti na wo be kan wo social media so di gu adwuma kete isa anim ye ni mo mo no marketing kiti bia wo mu ye say the medical abo so by say sa yes obi betime yi usika ede na nka bi enkoso sa enti sama ede nkwa na chese eba ya na ye ntese se etimi bani patri mo se me ye bibi ede ase wo bi adwuma me ye bibi ede egu obi adwuma me ye bibi ede like enoma bi attach nipa no se na ebe ka se nipa no ne brand enye enti wo nipa na wo ya san se ye wa adwuma ena nko obi didi se ediwu ana se wa adwuma ena nko obi ede sa ye de attach wa enti nka be ya ode because in say someone we will be a wo bo modern wo try say wo be bring it out businesses no ho krani ba enti say wo dwuma wo die won tade wo designs a wo de ba bonten ena say wo bi susu kokoye bibi e de be go wadwuma no ehu efia enti e be ya ode to da ya de ya ndwi hu mienu ehu no say senka ya me ene ya de we di mi a e be ye me de ana enya me de ansa na ya den ya tu eye anamo because senka MTN for amfa way na select way bro say be retract wo west within 24 hours anya sa any court omodo obekwa enti ka baba bonten ababa be yu hu ano ana ka baba bonten ababa ka se de wo kan ye ntro enti ni kwan se ye de ye gi atuma na enoma bi wo hono ma mama ye for social media so egu obi adwuma ense obi adwuma all those social media nkofo de ye enoma bone nkofo de ense enoma na so enu aso na nkofo na me de promote wo adwuma nti the moment wo be ka bibi bone e de for obi adwuma hono kan hu se kofa ko bebia wo be hu na afi arreshimo nkofo wo e wo se nipa no ho no na aye de wo mo agyan e de ato enchese se wo nso no what the ho ato eye esem enya de se empempren ana se efri ene ede ekọ so wo ba be ka bibi ana se bibi ba eto wo krampo na wo bi ebe je di se ampa eye de ato wo nti wo bo ana se wonye den wo bo mo ma ye hwe hawa ye tutu ye nyoma eye na ye nsem a ye de ye ka e wo social media so na nkofa o haw bia ambre eye afoforo abusuafo aha ene brebe ma ye kwan ama ye di adwumedie no asie subscribe to the channel no like videos na ebiom so fa comment awo ebra ebebe tutuma GH comment section so de ye nia bai wo ye say ye ne kwan so a eno no afa bra enye ne kwan so so a fa wadwenche no ebra wait me so follow ye we IG page atuma GH_ meeting e de ekriesika padasene ye besane sha the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa
a wopɛ ahwɛ nyame hyira na ewura